INP Mizo channel ngai thathin tu zong Songate inzain ni thar chibai kan bu ka chiu Vawiin hi July ni som pathum ni lai ni ania dam taka inom theu kan be sei Ukraine chuan West ral thuam amang thiam ve ta hle maya long range missile mangin Russia andral sai ve ta dot mai nimin July ni som pani khan Ukraine chuan Novakovka town Kherson region Russian arms depot chu HIMARS missile an bom thuan soya Russia sipai somngale pani lion thi ti an puanga mase Russia lam report adang vele dai maya Kherson khopuya Russia in official ada Vladimir Leontiov chuan Ukrainian civilian omna aboma civilian mi pasari an thi atini in TASS news agency chuan report dot in soisiak ang mayan ni Ukraine Southern Command chuan Russian mi somngale pahni an thi ba kamita bi howitzer mortar armor vehicle pasari le silai mu tam tak anti chiat thuasui Ukraine lam hian an thu soi ti chiang tuatan video pakhat mai khuna satak invor chho mup mai le mai al hlua lai video chu social media an post ani Russia lampoin an thu soi nem ngenan video an post ve boka rin jok tur hiata hardu view mai Kherson hi Russia ina opta khopui poimo ani Black Sea tui pui kalpo na aoma Crimea marlam hlauh te om ani boka tin Kherson hian agricultural industry lian atam hle mai boka Ukraine tan khopui hum nge chi ania mase Russia chuan la tamai sia tuna hian US ral thuam lian te mangin Ukraine sipai te chuan lak let antum le me kani Donetsk regional governor Pavlo Kirilenko chuan Bakhmut Siversky area Slovians le Kramatorsk che vela Russian force te anin chop na satle thuasoi ta sina report danin Russia sipai le an lam tangten Sivers khopui an hual to thuatar lang tin Donetsk khopui dangpo be chhun zom zel ani a muntam zo ka chuan Ukraine sipai ten an la dang ne ani inrin ni khan Russia chuan chasivyar khopui Donetsk province residential building pathum la ya boma mi somli le pangan thi mi pui sing khatle sang ni omna chasivyar hi Kramatorsk chim chak southeast lama omani a kilometer som ni lekatla ni in Kramatorsk hi Russian force ten lak tuma an be mek chune Russia in Iran tran puina amamo ta emni July ni som pakhat thotan ni khan White House chuan Iran in drone tam tham tak Russia pe katum thu an puanga Russia hian Iran tran puina amamo ta hle ni nalang Iran in drone apek tur te hi unmanned system ni in then khat hi chuan ral thuam chi rang an pai pon theiani Iran in drone apek tur hi zalai ni nan soi US National Security Advisor Jake Sullivan chuan US Intelligence and Information mu angin drone za chuang lai mai chu Iran hian pek atuma engemaw zat chu alo deliver to mai theiani Russia hian drones te hi indona man ngal adua chu wangin Iran hian Russian sipai te drone mandan zirtir turin training apedon ani ati Russia chuan Luhansk region ala tengei maya maseral thuam tam taka hlau ti achianga Donetsk region beile turin Iranian drones hi amamo hleni ral thuam lian man to tak indona huna chop chua vek hi himlo drone mangaral be antum to zok ni na lang Russia hian Iran laka engemaw base ane ti achian na pakhat chu July ni som pakua hian Vladimir Putin chuan Iran atlo dona ramdang tran puina dong velo Russia hian Iran tran puina amamo ti achiang view mai ome tin Iran hian Russia laka base na lian takaneya chu nuclear ral thuam asiam puitlin theinan Russia tran puina amamo veni Iran nuclear deal chu United States point ti ngai na heto lova Joe Biden chuan Israel le Saudi Arabia atlo ve mek boka
heti lai hian Iran chuan hun rem chang zongin Russia in thiana mamo lai takin drone za chuang lai aman engma soilovin apedon ania Russia hian United States le athurual puiram telaka komo bol turin Iran nuclear program hi asiam puitlin sak arin omta viu mai Russia le China lam tang India North Korea Pakistan tiang te hian nuclear an nei to hloma Iran po hian nei tir ve lo mai thei ani hi Kremlin thopuang tu Dmitry Peskov chuan unprecedented Tehran atlo tur thu hi puang to a Astana format meeting a Iran Turkey le Russia ten in biak nan nei don ni ina soi engthungian soi don ti tarlan ani chia lova Iran hian a nuclear project bak ngai poimo ani ran lova Russian president hi hemi chungchang hi an lo soi pui nge yarin omani Putin hian Turkish president Recep Tayyip Erdogan po amu bokang Finland le Sweden in NATO zoman tumna Turkey na thlop ta sia Vladimir Putin hian engthunge soi pui le don ne heti lai hian Turkey khopui Istanbul a Russian le Ukrainian official ten Vawiin hian in biak na an nei don Donetsk lama in dawna akal mup renga building chima mitam tak an thia Ukraine chuan Russia ral thuam da na arms depot a bom thu an soi ve boka tin Istanbul lama official te an lo indoor ve don bokani ma se Istanbul in biak na hi food grains chungchang ani mela export akal thuan thei tak lo awangin khawvel in food crisis atok meka Turkey malak na in he harsat na hi chin felan tumani ber Ukraine hi khawvel food grains export tam perte zinga mi ania Black Sea le ache vela Russian warships te chuan Ukrainian food grains a thon chu tur hi an dang tlat maya heiwang hian Africa rama chuan ei tur tla cham an tam ta hle ni Turkey malak na angin in biak na an nei thei don chuni a United Nations palai te pon te lang in rem na om thei hlauh se ram re thei te tan a thaviu don ani United States chuan US dollar billion khat point pasari zet Ukraine tan puina apele ta US sarkar chuan World Bank kaltlangin Ukraine health worker le essential service lama na thok tu te thlallu atan sum hi apeni European Union chuan Russian mi hausa sarkar million le mithil ti thei te ro thil hausakna US dollar billion som pathum point pariat pathum zet a chu sakto a European Union chuan Pol som kwale pariat le mimal sangkhat le zale somruk lai mai sanction lisa ada taboka EU member ram som ni le pasari zinga ramnga chawin EU thurel angin Russia chunga hremna an lekko ngamani EU po hi alo noi ruveview mai EU Justice Commissioner Didier Reynders chuan ramnga tangin billion som pathum lai kan hmuwa ram tam zokin ti tur kan nei ve maron la zel ti u ti in Czech Republic capital Prague muna chanchin bumi te ma asoi Ukraine President Zelensky chuan West ral thuam hlo thlim takan man thu asoi kan ram lu tu te hian ral thuam changkang tak tak kan man ve to thu hi an hre chiang khopang kan ram chunga tom himna turan muto lovang tun ma ain kan chak to a kan sipai ten Ukraine ram Russia kuta ommek te an la let le vek don ti in nizana asoyani Russian force nan op Severodonetsk sa tuit hiang hlim in tura om to manglova non phung har sa hle ti Roman Vlasenko regional head chuan asoi hei mai hiala ni lo gas le electric supply a omlo boka tin Russian ten Ukraine mi puite pressure an pereng boka nun abeidon thak le thu soyani July ni som pakhat khan Severodonetsk kotlera Ukraine rongka le rim nam deu zong chu Russia ronga thak vekani European Space Agency chuan Mars mission na Russia ne na tho ho na an nei chu ti to pani thuan puang felta ExoMars rover hi European Space Agency le Russian Space Agency
Roscosmos te mission in to mani a September thla khian Mars a thlo kayan tuma planet Mars a khian mihring tan nun theina life a omem ti zir chiang tur mission ani he mission hi July thla sang ni le som ni atran tura ruwa man khania COVID-19 awangin an thul leiloka tuna Ukraine invasion awangin European Space Agency chuan Roscosmos a tho puile du talova mission hi akal tluang thei talovani ole khati zong kha tuntumata na Western lam news kanan ti chhuat thei chuni a ngai thatu song song te in za chunga kan lo me